I desire to speak from the book of Hebrews as a portion of it. Ja ma tahan rääkida Heebrea kirjast teatud osast. But if you know anything about the book of Hebrews, you cannot speak clearly from it in 1 week. Aga kui te midagi Heebrea kirja kohta teate, siis te teate, et ühe nädalaga ei saa sellest selgelt rääkida. Because it is a book of transition. Sest see on üks selline ülemineku raamat. And they're shifting from one covenant to another covenant. Ja see läheb nagu ühest lepingust teise. Another way that we could say it is that it is a book of reformation. Ja teine viis, kuidas selle kohta rääkida, on see, et see on reformatsiooni raamat. Reformation simply means that you're correcting that which is no longer adequate. Ja reformatsioon tähendab lihtsalt see, et sa korrigeerid seda, mis enam ei ole nagu täpne. You simply could say it is a different season in God. Sa võid lihtsalt öelda, et see on teistsugune või teine ajajärk Jumalas. Also in the book of Hebrews, you will find the struggles of those who are transitioning. Aga Heebrea kirjas sa võid leida ka nende inimeste nagu sellise raskuse või võitluse, kes sellest muutusest on läbi minemas. And that's why over and over the author tells them that they're coming into something better. Ja sellepärast see autor ütleb neile korduvalt, et te olete astumas või tulemas millestki paremasse. So it's difficult to change. Nii et muutuda on raske. With the best of us, it is difficult to change. Ka parimatele meie hulgast on muutus raske. We could have God right in our midst and it would still be difficult to change. Jumal võib ise meie keskel olla, aga ometi on raske muutuda. Now the reason that I know this Põhjus, miks ma tean seda, is because the Jewish nation had God right in their midst. on sellepärast, et juudi rahva keskel oligi Jumal ise. And it did not change them very much. Aga see ei muutnud neid väga. So our challenge this week Nii et meie väljakutse sel nädalal is not only to have a hearing ear, on see, et meil ei oleks mitte ainult kuulev kõrv, but we're also asking God to give us a seeing eye. vaid me palume, et Jumal annaks meile ka nägeva silma. Because the Lord is the only one that can grant a hearing ear and a seeing eye. Sellepärast, et Issand on ainus, kes võib meile anda kuulva kõrva ja nägeva silma. So that really is my prayer for you this week. Nii et see ongi minu palve sellel nädalal teie eest. Now out of the book of Hebrews, Heebrea kirjast you have what is many times called the doctrine section. on midagi, mida sageli nimetatakse doktriini osaks, And then you have the practical section. ja siis on selline praktiline osa. This is how the apostles wrote. See on see, kuidas apostlid kirjutasid. They had to establish right thinking Nad pidid rajama nagu sellise õige mõtlemise, in order for it to manifest in right practice. selleks, et see võiks ilmsiks tulla sellises õiges praktikas. So I will deal with the practical side of this somewhat. Nii et mina tegelen siis mingil määral selle praktilise poolega. Because after we've been to school, Sest peale seda, kui me oleme koolis käinud, it really comes down to this. siis jõuab asi selleni. How can I live this each day after school is over? Kuidas ma siis seda peale kooli iga päev välja elan? Is that not the question? Kas pole nii? And so those are some of the things that I want to address. Nii et need on nüüd mõned asjad, millega ma tahan tegeleda. So please open your Bibles to Isaiah chapter 2, verse 1 to 5, and you'll see how this is going to fit in. Tee lahti Jesaja raamat 2. peatükk, salmid 1-5. 1 through 5. Kõne Jesaja Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta. Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Jaakobi sugu, tulge, käigem Issanda valguses.
Isaiah prophetically was speaking of a day of great anticipation. Jesaja rääkis siin prohvetlikult suure ootuse päevast. Now, the book Isaiah itself was probably written about 700 years before Christ came. Jesaja raamat ise kirjutati ilmselt 700 aastat enne Kristuse tulemist. Now, the question we must ask is, how much of this prophecy is left unfulfilled? Ja küsimus, mida meil tuleb küsida, on see, et kui palju sellest profeteeringust on veel täitumata? Or has it been fulfilled? Või kas see on või täitunud? I don't know if you've ever considered that, Ma ei tea, kas sa oled iial mõelnud sellele, but maybe we will consider that together. aga võib-olla mõtleme sellele siis koos. Now, I want to read a complementary passage from Hebrews chapter 12. Ja siis loeme ühe nagu täiendava kirjakoha Heebrea 12. peatükist. And I want you to pay very close attention to the language. Ja ma tahan, et sa pööraksid väga tähelepanu sellele keelele. Salmid 18-24. Teie ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäe ligi. Ei sünguse, ei pimeduse, ei raju, ei pasuna hääle ega niisuguse kõne kõla juurde, mille kuuljad palusid, et sellele ei lisataks ühtegi sõna, sest nad ei suutnud kanda seda korraldust. Kui ka loom peaks puutuma mäe külge, siis visatagu ta kividega surnuks. Ja see vaatepilt oli nii õudne, et Mooses ütles, ma olen kabuhirmus ja värisen, vaid teie olete tulnud, pane tähele, et see on, olete tulnud juba, Sioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja 10 000 inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas ja Jumala kõikide kohtumõistja juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. I want to read one final passage of scripture before we teach, and that is from Galatians chapter 4, beginning at verse 21. Ja enne kui me läheme õpetuse juurde, ma tahan lugeda veel ühe kirjakoha, see on Galaatlastele 4, alustades salmist 21. Paul said, tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? That's verse 21. Said, for it is written that Abraham had 2 sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman. Öelge mulle teie, kes te tahate olla seaduse all. Kas te ei kuule seadust? On ju kirjutatud, et Abrahamil oli 2 poega, üks teenijaga ja teine vabanaisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi, vabanaise poeg aga tõotuse kaudu. Siin on võrdpildid. Need 2 naist tähendavad 2 lepingut. Üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar. Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüdsele Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülal asuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema, sest on kirjutatud, rõõmusta sigimatu, kes sa ei kanna ilmale, hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapse vaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees. Salm 28 edasi. Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuse lapsed, kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu kiusas taga vaimu järgi sündinut, nõnda ka nüüd. Kuid mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga. Niisiis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise lapsed. It's important to understand what the prophets anticipated in the Old Testament. Oluline on mõista, mida prohvetid ootasid Vanas Testamendis. And the difference in how the apostles of the New Testament interpreted what they anticipated. Ja see vahe selles, kuidas apostlid Uues Testamendis tõlgendasid seda, mida nad ootasid. Now the Bible tells us that we are built upon the foundation of the apostles and prophets. Piibel ütleb meile, et me oleme ehitatud apostlite ja prohvetite alusele. A simple rendering of that is this. Sõnastust või teisiti on see. The prophets and the scribes wrote the Old Testament. Prohvetid ja kirjatundjad kirjutasid Vana Testamendi. The apostles wrote the New Testament. Apostlid kirjutasid Uue Testamendi. So we could simplify it by saying that we are built upon the foundation of the Word of God.
nii et me võime seda lihtsustada ja öelda, et me oleme ehitatud Jumala sõna alusele. Now, it is also very important that you rightly divide the Word of God. Samuti on väga oluline, et sa õigel viisil nagu jagaksid Jumala sõna. You must know what was prophetically anticipated, Sa pead teadma, mida nagu oodati prohvetlikult. and then you must know what we have the right to enter into. Ja siis sa pead teadma, mille jaoks meil on õigus, kuhu juba sisse astuda. See, one is looking with a future reference, Üks on see, mille suunas nagu vaadatakse tuleviku poole, and the other is a present reality. ja teine on oleviku reaalsus. So what I've chosen to do Ja mida mina olen valinud teha, is remove my address from the Old Testament on oma aadress, siis mitte omada aadressi enam Vanas Testamendis või elukohta and relocate into the New Testament. ja kolida üle Uude Testamenti. That's what we must do. See on see, mis meil tuleb teha. And that way you remain current with whatever God is doing. Ja sel viisil sa oled ajakohane kõiges, mida Jumal on tegemas. Now, I want to present 5 important questions from Isaiah chapter 2. Ja ma tahaksin küsida 5 olulist küsimust Jesaja 2. peatükist. Question 1. Esimene küsimus. When the prophet speaks of the last days, what is he seeing and speaking of? Kui prohvet räägib viimsetest päevadest, et mida ta siis näeb või millest ta räägib? Is it the last days of Judaism, or, as some would think, the last days before the physical return of Christ? Kas see on judaismi viimased päevad või nagu mõned näevad seda viimased päevad enne Kristuse füüsilist tagasi tulemist? Now, I know how most people think when they hear last days. Ma tean, kuidas enamik inimesi mõtlevad, kui nad kuulevad midagi viimsete päevade kohta. But let's look at it from 3 different directions. Aga vaatame seda 3 erinevast suunast. 700 years before Christ. 700 aastat enne Kristust. What did last days mean? Mida tähendasid viimsed päevad? Then you come to the season in which Christ lived, first century. Ja siis sa tuled aega, kus Kristus elas, 1. sajand. What does last days mean? Mida tähendab viimsed päevad seal? Now you come 2000 years later, we're living. Ja nüüd sa tuled 2000 aastat hiljem sellesse päeva, kus meie elame. What does last days mean? Mida tähendavad viimsed päevad nüüd? So can you see why we have a dilemma here? Kas sa näed, miks meil nüüd on siin üks dilemma? So we must at least address that. Meil tuleb vähemalt tegeleda sellega siis. The second question. Teine küsimus. What would constitute the Lord's house in any particular city, region, or nation? Millest koosneb siis issanda koda ükskõik mingis linnas või piirkonnas? Is it isolated from the established church system or inclusive of? Kas see on lahus sellest rajatud kiriku institutsioonist või see kaasab seda? So maybe we can speak clearly to this matter of what the Lord's house is. Nii et võib-olla me võiksime rääkida selgelt sellest, mis on issanda koda. Interestingly enough, the book of Hebrews addresses that. Ja huvitav on see, et Heebrea kiri räägib sellest. Third question. 3. küsimus. What would constitute the hills and nations flowing into the Lord's house? Millest koosnevad või mis on need mäed, rahvad, mis voolavad issanda kotta? Is this imagery speaking to something already working in the church? Kas see kujund räägib millestki, mis juba on toimumas koguduses? We need to answer that question. Meil tuleb sellele küsimusele ka vastata. Fourth question. Ja 4. küsimus. What are we being drawn up into as citizens of Zion? Millesse meid tõmmatakse Sioni kodanikena? Because the prophet said, come and let us go up. Sest prohvet ütles, et tulgem ja mingem üles. And that was up into the mountain of the Lord. Ja see oli siis üles issanda mäele. Question 5.
ja 5. küsimus. What is the fundamental change or outcome in church culture revealed in this prophetic imagery? Mis on koguduse kultuuri muutus, mis tuuakse esile selles prohvetlikus pildis? Because with every prophetic word, Sest iga prohvetliku sõnaga there must be an outcome. peab tulema, kaasnema ka mingi tulemus. Now here's the simplicity of that. Ja lihtsalt öeldes, On one occasion, Isaiah said, "Seek ye the book of the Lord and read." Jesaja ütleb, et otsi issanda raamatut ja loe. He said, "Not one word shall fail, Ja ta ütleb, et ükski sõna ei lähe tühja. that everyone will have a mate." Et igaühel on kaaslane. So I asked the Lord the question, what is the mate to every prophetic word? Ja ma küsisin issandalt, et mis on iga prohvetliku sõna kaaslane. And I received a very simple answer. Ja ma sain väga lihtsa vastuse. The mate to every word that God speaks is fulfillment. Kaaslane iga Jumala kõneldud sõnale on täitumine. Now, Isaiah said on another occasion Ja Jesaja ütles veel teisel korral, that the word of the Lord is distilled into the earth like rain or snow. et issanda sõna tuleb maa peale nagu, sajab nagu vihm või lumi. And there's purpose behind that, Ja selle taga on eesmärk, so that it will water the ground et see kastaks maad and cause everything that is in the earth to bring forth. ja põhjustaks kõige selle, mis maa peal on, et see kannaks vilja. So the Lord's word is released exactly the same way, Ja issanda sõna saab vabastatud täpselt sama viisil, to make everything in the earth bring forth. et kõik, mis maa peal on, kannaks vilja. And the outcome is that the Lord's word would never return back to him void. Ja selle tulemus on see, et issanda sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi. Every word that the Lord speaks Iga sõna, mida issand kõneleb, has a purpose. sellel on eesmärk. And so the change that we're looking for Nii et see muutus, mida me ootame, is that there would be fulfillment of that word in a people today. või inimestes oleks täitumine, selle täitumine. Being that we're still here on planet Earth, Kuna me oleme ikka veel siin maa peal, planeedil Maa, we might as well understand why we are here. meil siis võiksime ju ka pihta saada, miks me siin oleme. And there's no reason to sit around every day and long to go to heaven. Ja ei ole põhjust iga päev istuda ja lihtsalt unistada taevasse minemisest, Because you're still here on earth. sest me oleme veel maa peal. So why not understand why you're here? Miks siis mitte mõista seda, miks me siin oleme? Now I need to tell you a story. Mul tuleb rääkida üks lugu. I think I shared a little bit of my testimony with you. Ma arvan, et ma jagasin veidi oma tunnistust teiega. The year was 1970. Oli 1970 aasta. That was the period of time when the Lord brought me into the kingdom. See oli see aeg, kus issand tõi mind kuningriiki. Now please note, I did not tell you that was the year I came into the kingdom. Pane tähele, et ma ei öelnud teile, et see oli aasta, kui ma tulin kuningriiki. Because Jesus said it this way. Sest Jeesus ütles seda sel viisil. You didn't choose me, I chose you. Teie ei valinud mind, mina valisin teid. So I didn't come to the Lord came to me. Mina ei tulnud isanda juurde, isand tuli minu juurde. Does that really make a difference? Kas selles on vahe? Absolutely it does. Täiesti. So it leaves it in God's hands when to draw us. Nii et see jätab selle isanda kätesse, millal meid tõmmata. But it was also during those early years that the Lord dealt with things that we taught. Aga ka nendel varastel aastatel issand tegeles sellega, mida me õpetasime. And one of the most important teachings was the tabernacle of David. Ja üks kõige olulisemaid õpetusi oli Taaveti koguduse telk. Now I have spoken with you in other schools about the tabernacle of Moses. Ma olen teistes piiblikoolides rääkinud teile Moosese koguduse telgist. But I really haven't spoken very much about the tabernacle of David. Aga ma ei ole eriti rääkinud Taaveti koguduse telgist. The unique difference in the two tabernacles. Ja vahe nende kahe koguduse telgi vahel. But the tabernacle of David was not three-roomed. Aga Taaveti koguduse telk ei olnud 3 ruumiga. It was actually a tent. See oli tegelikult telk. And you could say that this tent was
nondescript or there was nothing fashionable about this tent. ja sa võiks öelda, et selle telgi juures ei olnud midagi sellist uhket või It was much like what the prophet said about Jesus. see oli just midagi sellist, mida prohvetid ütlesid Jeesuse kohta. There was no beauty about him that would cause one to physically desire him. Et temas ei olnud mingit ilu, mis paneks teda nagu igatsema füüsiliselt. That was the tent. See oli see telk. What was important about this tabernacle of David Aga mis oli oluline selle Taaveti koguduse telgi juures? was not the outside or the exterior, Ei olnud see väline, but it was what was going on inside. vaid see, mis toimus seal sees. Because inside the Ark of the Covenant and Mercy Seat Sest sees oli see lepingu laegas ja armujärg. had been taken out of the tabernacle of Moses, Need olid võetud Moosese koguduse telgist välja and it was now placed in the tabernacle of David. ja nüüd see seati Taaveti telki. The tabernacle of Moses, you have all of this beauty and splendor, pomp and grandeur. Moosese koguduse telgis oli kõik selline ilus ja uhke ja grandioosne. With all the gold and the silver and the beautiful material that was there, it was a beautiful building. Kogu selle kulla ja hõbeda ja kogu kauni materjaliga, see oli lihtsalt selline kaunis hoone. But what really matters after all of that Aga mis on oluline peale kõike seda? is there an ark there or not? Et kas seal on see laegas või mitte? That's the real issue. See on tõeline küsimus. And so once the Ark of the Covenant was removed from Moses' tabernacle Kord, kui see lepingu laegas sai eemaldatud sealt Moosese koguduse telgist and placed in the tabernacle of David, ja seatud Taaveti koguduse telki, nothing but a tent, mitte midagi muud kui ainult telk. nothing really attractive to draw you. Mitte midagi sellist köitvat, mis sind tõmbaks. Which place would you rather be? Siis kummas kohas sa pigem oleksid? Would you rather be in the place of beauty with no presence, Seal kaunis ilusas kohas, kus ei ole ligiolu, or in the place where there's not much beauty but much presence? või kohas, kus ei ole palju ilu, aga palju ligiolu on seal? That's the same decision the church is making today. Ja see on see otsus, mida kogudus täna on tegemas. Are they willing to remain in these constructions, Kas nad on nõus jääma selle ehituse juurde, but knowing that the presence of the Lord is not there? aga teades, et issanda ligiolu ei ole seal? Or are we willing to come to something simple and nondescript, Või oleme me nõus tulema millegi lihtsa juurde, but yet every time that you come, you meet with the Lord? aga iga kord, kui sa tuled, sa kohtud issandaga. Before us, that's the choice that we must make. See on meie ees see valik, mida meil tuleb teha. This teaching on the tabernacle of David, See õpetus Taaveti telgi kohta, it radically revolutionized the way that we approached worship. see muutis radikaalselt seda õpetust, kuidas me ülistust nägime. And what we had to do was anchor ourselves in this new model that we were learning about. Ja meil tuli nüüd ennast nagu ankurdada sellesse uude mudelisse, millest me olime õppimas. The way that you do that is that you must study the scriptures, Ja kuidas sa seda teed, sa uurid pühakirja. because therein we found the foundation to understand the tabernacle of David. Sellepärast, et sealt me leiame aluse sellele, kuidas mõista Taaveti koguduse telki. So our worship service changed. Nii et meie ülistusteenistus muutus. As Pentecostals, we were very individualistic in our approach to worship. Nelipühilastena me olime väga individualistlikud oma Jumala teenistuse või ülistuse osas. I could say it this way. Ma võiks seda öelda nii. God and I, Jumal ja mina, we're having a good time together, meil on koos tore aeg. all by ourselves. Täiesti oma pead, kahekesi. There was really no concern for your brother or your sister. Eriti ei mõelnud oma vennale või õele. But the tabernacle of David changed us. Aga Taaveti telk muutis meid. And it was no longer God and I. Ja enam ei olnud Jumal ja mina, But now you must include everyone else in the worship. vaid nüüd tuleb teisi ka kaasata sellesse So, ülistusse. so the attitude is, come
and let us worship together. nii et suhtumine on selles, et tulgem ja ülistagem koos. Let us come before the Lord, our God, our Maker. Tulgem issanda oma Jumala meie looja ette, For he is our God, sest tema on meie Jumal and we are the people of his pasture, ja meie oleme tema karjamaa kari and the sheep of his hands. ja tema kari. Notice what I did with that. Pane tähele, mida ma tegin sellega. Now I was quoting the scripture, Ta tsiteerib seal kirja kohta. but can you see it move from individual, come and let me come into the presence? Te näete, et seal muutub sellest, et las mina lähen, It is come and let us. vaid mingem. You will find that this theme is also current in the book of Hebrews. Ja sa näed seda sama teemat ka Heebrea kirjas. It is constantly let us. Seal on pidevalt, et mingem koos. So it's not a let me, but it's let us do this together. Mitte, et las mina, vaid las meie. Since this tabernacle is named after David, Kuna see koguduse telk on nimetatud Taaveti järgi, wouldn't it make sense to study David as well? kas poleks siis mõttekas ka Taavetit uurida? Since it's named after him. Kuna see on tema nimega, kannab tema nime. I mean, if you called it the tabernacle of Steve, Kui sa nimetaksid seda Steve'i koguduse telgiks, wouldn't you need to know something about the person that the tabernacle is named after? kas sa ei peaks siis teadma midagi selle isiku kohta, kelle järgi see telk on nimetatud? So a parallel study to the tabernacle of David Nii et uurimine siis Taaveti telgi kohta is David himself. on Taavet ise. Now, another song that I sung as a young Baptist boy, one of the songs that we sang Üks lauludest, mida me laulsime, is that we are marching to Zion. on, et me marsime Sionisse. And at that time, it was really a wonderful song. Ja tol ajal see oli väga tore laul. And it spoke to the season that we were in. Ja see rääkis sellest ajajärgust, milles me olime. It was called a season of inaccurate information. See oli ebatäpse informatsiooni ajajärg. It's amazing sometimes we sing songs from another day. Hämmastav on see, et me mõnikord laulame laule teisest päevast kuskil, that do not apply to the time that we're living in. mis ei ole tänase päeva kohane. Now, you sing songs like Amazing Grace, how sweet the sound. Laulate laule nagu O arm võrratu. That applies to every day. See rakendub iga päeva kohta. Well, there are some songs that simply do not apply to every day. Aga on laule, mis ei käi iga päeva kohta. And so when we moved from being Baptist to Pentecostals, Nii et kui me baptistist liigume edasi nelipühisse, it's amazing that our revelation had not improved that much. aga hämmastav on see, et meie ilmutus ei olnud väga edasi arenenud. And so we still sang some of the same songs Ja me laulsime ikka mõningaid samu laule, that did not apply to our experience. mis ei käinud meie kogemuse kohta. Now we have moved to another day. Nüüd me oleme liikunud järgmisesse päeva, It is the third day in God. Jumalast kolmandasse päeva. Now, why would you sing songs of the second day and the first day in the third day? Miks sa siis laulad esimese ja teise päeva laule kolmandas päevas? Are you hearing me today? Kas te kuulete mind täna? I ask you a question. Küsisin küsimuse. Why would you sing songs from the first day and the second day that does not apply to your experience of the third day? Miks sa laulad laule esimesest ja teisest päevast, mis ei käi sinu kogemuse kohta kolmandas päevas? So you mean to tell me that there is music, that there are lyrics that apply to each season that we come into? Kas sa siis ütled, et on laulusõnu, mis käivad iga päeva kohta, mis me oleme kogenud? That's exactly what I'm telling you. Just seda ma ütlengi sulle. Because with every season in God, there is a word that applies to that season. Sellepärast, et igas ajajärgus Jumalas on ka üks sõna, mis käib selle ajajärgu kohta. There is a technology that applies to that season. Ja on tehnoloogia, mis käib selle ajajärgu kohta. And equally there is a music that applies to that season. Ja samamoodi on ka muusika, mis käib selle ajajärgu kohta. You will find this every time when it is truly reformation. Sa leiad seda iga kord, kus toimub tõeline reformatsioon.
I found that the children of Israel, when they would go to Jerusalem for their feast, Ma leidsin, et kui Iisraeli lapsed läksid Jeruusalemma mingiks pühaks, they sang songs. siis nad laulsid laule. In fact, the recording of those songs were Psalm 120 through Psalm 134. Ja tegelikult need laulud on kirja pandud psalmides 120 kuni 134. And these were called the songs of degrees. Ja neid nimetati marsilaulud. And so you'd sing one song at one phase of your trip, and then another song, and then another song. Et sa laulad mingit laulu ühel nagu rännaku ühes etapis ja siis järgmist laulu ja siis järgmist laulu. That's what I mean by songs of degrees. Need on siis sellised teatud astmete laulud. Now let's talk about your experience in God. Räägime nüüd sinu kogemusest Jumalaga. How many of you have walked with Christ for at least 10 years? Kui paljud teist on käinud Issandaga vähemalt 10 aastat? Now the song that you sang when you started Nüüd see laul, mida sa laulsid, kui sa alustasid, was basically a song that spoke to your beginning experience. Oli põhimõtteliselt laul, mis rääkis sinu algsest kogemusest. How many of you have walked with Christ at least 15 years? Kui paljud teist on käinud Issandaga vähemalt 15 aastat? Now that tells me that you've had to learn a different kind of song. Nüüd see räägib mulle, et sul on tulnud ka teistsugust laulu õppida. Anyone in here walk with Christ more than 25 years? Kas keegi on siin käinud Issandaga rohkem kui 25 aastat? You've had to sing a whole lot of songs. Teil on väga palju laule tulnud laulda. Because this is what it comes down to. Sest asi jõuab selleni. You either sing your way through your trials, Sa kas laulad oma teekonna läbi katsumuste or you will complain your way through your trials. või sa kaebled ja nurised läbi oma teekonna, läbi katsumuste teekonna. And I have discovered that singing your way through your trials, that's much better. Ja mina olen avastanud, et sellest lauldes läbi minemine on palju parem. Hallelujah. Now how many of you have been married at least 10 years? Kui paljud teist on abielus olnud vähemalt 10 aastat? 20 years? 20 aastat? 30 years? 30 aastat? Ann and I have been married almost 40 years. Ann ja mina oleme olnud peaaegu 40 aastat abielus. And they're about ready to place me in the symphony and orchestra now. Ja nüüd mind on valmis, peaaegu valmis, tahetakse panna orkestrisse. You have to understand why. Ja sa pead mõistma, miks. When you're married that long, you get to sing a whole lot. Kui sa nii kaua oled abielus olnud, siis sul tuleb palju laulda. Now, I'm not the only one singing. She's singing as well. Mina ei ole ainus, kes laulab, tema laulab ka. Are you understanding really what I'm saying to you? Kas sa mõistad, mis ma sulle ütlen? That's why the Lord gave us the spirit of joy. Sellepärast Issand andis meile rõõmu vaimu. That's why joy is like a medicine. Sellepärast rõõm on nagu meditsiin või ravim. It is always therapeutic. See on terapeutiline. Hallelujah. And what God does is that when those pilgrims were leaving their villages and their towns, Ja mida Jumal tegi, kui need palverändurid lahkusid oma linnadest ja küladest, and they would gather for their march to celebrate the feast of the Lord. ja nad kogunesid oma marsile, et minna Issanda püha tähistama. The only thing that was mindful to them is the reality of coming into His presence. Siis ainus asi, millest nad mõtlesid, oli see, et nad saavad minna Issanda ligiollu. So probably one of the greatest psalms that we could say that speaks to Zion. Nii et ilmselt üks selliseid suurepärasemaid laule, mis kõneleb Siionile. Since that is what we have come to. Sest see on see, kuhu me oleme tulnud. Is Psalm 48. On psalm 48. We'll speak to that in a little bit. Me räägime sellest mõne aja pärast. Another thing that you will find is that poetically Zion spoke of Jerusalem. Teine asi, mida me näeme, on see, et siis selles luulekeeles Jeruusalemm rääkis Sionist. Now this you will find similar in the Old Testament. Ja seda sa näed sarnasena Vanas Testamendis. Because when David came to Jerusalem, Sest kui Taavet tuli Jeruusalemma, he took Zion. I will show you later how that the enemy ta rääkis Sionist. had renamed Zion. Ma näitan, kuidas vaenlane oli ümber nimetanud Sioni. You see, whenever you allow the enemy to occupy something,
kui sa lubad vaenlasel millegi vallutada, the enemy will give its name to the place that it occupies. siis vaenlane annab oma nime sellele paigale, mille ta vallutab. So we will see how that when David took Zion, Nii et me näeme, et kui Taavet võttis Sioni, it carried the name Jebus, siis selle paiga nimi oli Jebuus and the Jebusite dwelt there. ja jebuuslased elasid seal. But what they did was they overthrew the Jebusite Aga nad vallutasid jebuuslased and gave Zion its proper name. ja andsid tagasi Sionile oma õige nime. Equally, you will find in the New Testament that New Jerusalem Ja samamoodi sa leiad Uues Testamendis, et Uus Jeruusalemm is also Zion. on samuti Sion. This is what Hebrews 12 tells us. Hebra 12 räägib meile seda. And so we will study what we have come to. Nii et me uurime seda, kuhu me oleme tulnud. Now let me give you just a few more principles before we take a break. Annan mõned printsiibid veel enne, kui me vaheaja teeme. Number one, Esiteks, when you consider the two major mountains of the Old Testament kui sa uurid neid kahte peamist mäge Vanas Testamendis and the contrast of those mountains, ja kontrasti nende mägede vahel, you had Mount Sinai siis sul on Siinai mägi and you had Mount Zion. ja Sioni mägi. The Bible tells us that we have Sinai. not come to Mount Sinai. Piibel ütleb, et me ei ole tulnud Siinai mäe juurde. Who came to Mount Sinai? Kes tulid Siinai mäe juurde? Of course, we know that that's the mount that the children of Israel came to after they came out of Egypt. Me teame, et see oli mägi, kuhu Iisraeli lapsed tulid peale Egiptusest välja tulemist. Because God had spoken to Moses that they were to worship at that mountain once they came out. Sellepärast, et Jumal oli neile rääkinud, et nad peavad tulema ja teda kummardama selle mäe juures, kui nad välja on tulnud. He gave him specific instructions on how to prepare the people to meet with him. Ja ta oli andnud konkreetsed juhised, kuidas inimesi ette valmistada selleks, et temaga kohtuda. He said, sanctify the people. Ta ütles, et pühitsege inimesi. In other words, set them apart for a period of time. Teisisõnu, eralda nad teatud aja jaoks. Get them focused to meet with me. Fokusseeri nad minuga kohtuma. And so finally they did. They did. Ja nad lõpuks tegid seda. After they came out, Peale seda, kui nad olid välja tulnud, they did worship God there. nad kummardasid Jumalat seal. That day the voice of the Lord descended upon that mountain. Sel päeval Issanda hääl tuli mäe peale. And God spoke to them the terms of the covenant by which they were to live in. Ja Issand rääkis neile need lepingu tingimused, mille järgi nad pidid elama. We call it the 10 Commandments. Meie nimetame seda 10 käsuks. That's just the 10 sayings of God. Need on nagu Jumala 10 ütlust. And what God was revealing was what his nature was like. Ja mida Jumal ilmutas selle kaudu oli, milline on tema loomus. The writer of the Hebrews says, this was such an incredible, awesome experience. Hebra kirja kirjutaja ütleb, et see oli selline väeline hämmastav kogemus. That not only the people trembled, but also Moses himself said that he was exceedingly in fear. Ja mitte ainult inimesed ei värisenud, vaid Mooses ise ütles, et ta oli väga hirmul. So let me put it simple. Et las ma panen selle lihtsatesse sõnadesse. They came into an experience in God that terrified them. Nad said kogema Jumalat, kes neid hirmutas. Is that what you want? Kas see on see, mida sina tahad? Do you want to come into an experience with God that absolutely terrifies you? Kas sa tahad kogeda Jumalat, kes sind lihtsalt kohutab? This is exactly what you'll get, though, if you show up at Mount Sinai. Ja see on just see, mida sa saad, kui sa lähed Siinai mäele. That's why we have not come there. Sellepärast me ei olegi tulnud sinna. Now let me put it in terms that you really understand it. Las ma panen selle sõnadesse, et sa seda tõesti mõistaksid. If you try to keep the law, Kui sa püüad pidada seadust või käsku, you will end up living a fearful, terrified life. siis sa saad elama kartliku nagu hirmu all elu. Because there will always be some point that you will not keep it.
sellepärast, et saab olema mingi hetk, kus sa ei suuda seda pidada. And since the law was based, you could say that the operation of the law was this way. Ja kuna seaduse toimimine oli sellisel viisil, Whatever you heard, you must do. et mida tahes sa kuuled, sa pead tegema. And then if you did not do it, Ja kui sa seda ei teinud, there was a fearful expectation of judgment. siis toimus üks selline kohtumõistmise ootus või sa tundsid hirmu kohtumõistmise ees. That's not what you've come to, but you've come to Mount Zion. Sa ei ole tulnud selle juurde, vaid sa oled tulnud Sioni mäe juurde. Now you've got to understand everything that you've come to, Ja nüüd sul tuleb mõista siis kõike seda, mille juurde sa oled tulnud. because the writer of the Hebrews gives us 7 specific things we've come to. Sellepärast, et Heebrea kirja kirjutaja annab meile 7 konkreetset asja, mille juurde me oleme tulnud. Not one time do you see you've come to blackness, Kordagi sa ei näe seda, et sa oled tulnud pimeduse juurde. darkness, tempest. Katsumused, raju ja Not one time. mitte kordagi. But everything that you've come to. Aga kõik, mille juurde sa oled tulnud. Now, when we speak of blackness and darkness, we're not talking about people. Kui me räägime seal, Let me give the understanding. las ma siis annan selle arusaamise. Wherever there is darkness, there is lack of understanding. Kus on pimedust, seal on arusaamise puudumine. That's the simplicity of it. See on lihtsalt öeldes siis. So God has not brought you into an experience where you will have a lack of understanding. Nii et Jumal ei ole toonud sind kogemuse juurde, kus sul puudub arusaamine. Another word that I could use is the word ignorance. Teine sõna, mida ma võiks kasutada, on ignorantsus, teadmatus. Ja? That's why in the Old Testament there was something called the ignorance offering. Sellepärast Vanas Testamendis oli midagi, mida nimetati teadmatuks ohvriks. Või? If a person would sin on the basis of ignorance, there was an offering that applied to that. Kui inimene oli teinud pattu nagu teadmatuse või teadmatult, siis oli selline ohver, mis käis just selle jaoks. So we do not come to school so that we can keep presenting to God ignorance offerings. Nii et me ei tule kooli selleks, et Jumala jälle jätkuvalt neid teadmatult tehtud, neid teadmatuse ohvreid. We have come for the purpose of understanding. Me oleme tulnud kooli selle eesmärgiga, et mõista. So during the course of this week, Nii et selle nädala jooksul I want you to study what we have come into. ma tahan, et me uuriksime seda, kuhu me oleme tulnud. Because from a conceptual standpoint, Sellepärast, et kontseptsiooni vaatenurgast I want you to know what we have come to. ma tahan, et te teaksite, kuhu me oleme tulnud. Here's a wonderful scripture that in some way describes it. Ja üks imeline kirjakoht, mis mingil viisil kirjeldab seda. In Psalm 102, verse 13 through 16. Psalm 102, 13-16. This was the longing of the psalmist when he thought about Zion. See on psalmisti igatsus, kui ta mõtles Sionile. See on eesti keeles siis psalmist 14-17. Küll sa tõused ja halastad Sioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud. Sest sinu sulastele meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu. Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au. Sest kui Issand on üles ehitanud Sioni ja see üles ehitanud sõna algselt tähendab siis koos poegadega ehitama. Et kui ta on koos poegadega üles ehitanud Sioni, siis ilmub ta oma au hiilguses. So this is what I know about Zion. Ja see on see, mida ma tean Sioni kohta. Zion is God's statement to his sons. Sion on nagu Jumala kuulutus oma poegadele. This is what he wants you to understand as a son. See on see, mida ta tahab, et sina mõistaksid pojana. That you have been purposed for favor and glory. Sa oled mõeldud soosingu ja au jaoks. Favor is another word for mercy. Soosing on teine sõna halastuse kohta. And that means to bend and stoop in kindness to another. Here's our Heavenly Father in the heavens. Siin on meie taevane isa taevastes.
Here we are, his sons on the earth. siin oleme meie poegadena maa peal. This is the reality of the word favor. Ja soosing tähendab seda, That God would come out of his realm, et Jumal tuleb oma sfäärist, he would come into our realm. tuleb meie sfääri. That's called stooping down. See tähendab siis nagu alla kummardumist või? The way the King James says it Nii nagu King Jamesi tõlge ütleb is seda, that Jesus humbled himself et Jeesus alandas iseennast and he became a man. ja temast sai inimene. That was God stooping down in favor to us. See oli see, kuidas Jumal kummardus alla soosingus meie suunas. This was his intent. See oli tema kavatsus. It was not to judge you for something you've done, See ei olnud selleks, et mõista kohut sinu üles millegi eest, mida sa tegid, but he stoops down to have mercy on you. vaid ta kummardus alla, et sinu peale halastada. That's his purpose. See on tema eesmärk. That was not what I heard when I first started. Aga see ei olnud see, mida ma kuulsin, kui ma alguses alustasin. This is basically what I heard. Mina kuulsin põhimõtteliselt nii. God is going to get you. Jumal saab su kätte. That's what I heard. Nii ma kuulsin. So if you don't straighten up and fly right, Nii et kui sa ennast korda ei sea, God is going to get you. Jumal saab su kätte. I was amazed when I discovered this. Aga ma olin hämmingus, kui ma avastasin selle, That this is what God really wants to do. et see on see, mida Jumal tõesti tegelikult tahab teha. He wants to build a family of sons Ta tahab ehitada poegade perekonda, that he can arise and have mercy upon. keda ta võib üles tõsta ja kelle peale halastada, That he can stoop in kindness to. kelle poole ta võib nagu lahkuses kummarduda. Because it is really the kindness of the Lord that leads us to repentance. Sellepärast, et see on isanda heldus, mis tegelikult juhib meid meeleparandusse. Here's the second thing I realized. Ja teine asi, mis ma mõistsin, Is that God took out every bit of his wrath on Jesus Christ. et Jumal nagu rahuldas oma raevu või viha Jeesuse Kristuse peal. The wrath of God was satisfied at Calvary. Ja Jumala viha sai rahuldatud seal Kolgatal. And if you're still looking for the day of his wrath, Kas sa ikka ootad tema vihapäeva? you are 2,000 years late. Sa oled 2000 aastat hiljaks jäänud. This is what he wants to do. See on see, mida ta tahab teha. Arise Tõuse üles. and have mercy Tõusta üles ja halastada upon a people called Zion. Sioni rahva peale. That's what he wants to do. See on see, mida ta tahab teha. So when I think of Zion, Nii et mida ma mõtlen Sionist, I immediately think of favor. kui ma mõtlen sellele, siis ma mõtlen soosingule. Now I want you to close your eyes for just a moment. Tahan, et sa sulgeksid oma silmad hetkeks Touch yourself in the location of your heart. ja pane oma käsi oma südamele And I want you to say these words with me. ja ütle need sõnad minuga. I am designed by my Father Mu isa on mind kujundanud for favor. soosingu jaoks. Now if you catch nothing else I say this week, Kui sa millestki muust, midagi muud ei saa sel nädalal, I want you to catch that. siis ma tahan, et sa sellele saaks pihta. Because then the terrorists in the pulpit will never be able to scare you again. Sest siis need kantsliterroristid ei saa sind enam iial hirmutada. They'll never be able to use the mixture of law and grace to bring darkness in your life again. Nad ei saa kasutada enam seda armu ja käsu segu, et sind hirmutada. Because this is the truth that you know in your spirit man. Sest see on see tõde, mida sa tead oma vaiminimeses. I am designed by my Father for favor. Ma olen kujundatud oma isa poolt soosingu jaoks. Do you know why my natural daughter and my natural son has favor for me? Kas sa tead, miks minu pojal ja tütrel on soosing minult? It isn't based upon anything they do or have done or will do. See ei põhine mitte millelgi sellel, mida nad on teinud või teevad või kunagi teevad. There's one simple connection. On ainult üks lihtne side. They're my children. Nad on minu lapsed. I'm waiting on you. You're a little slow. I'm waiting on you Ma though. ootan teid. Te olete veidi aeglased täna. There's one reason they get my favor. On üks põhjus, miks nad saavad minu soosingu. They're my children. Nad on minu lapsed. They carry my DNA. Nad kannavad minu DNA-d. They carry my seed. Nad kannavad minu seemet.
That's the reason that they're designed for favor. see on põhjus, miks nad on loodud soosingu jaoks. Why do you think you get God's favor? Mis sa arvad, miks sina saad Jumala You soosingu? carry his DNA. Sa kannad tema DNA-d His DNA is in his seed. ja tema DNA on tema seemnes. His seed is not corruptible, Tema seeme on kadumatu. but it's incorruptible seed. See on kadumatu, mitte kaduv. It's the word of God See on Jumala sõna, that liveth and abideth forever. mis elab igavesti. That's the seed that's in you. See on see seeme, mis on sinus. That's the seed that produced your birth. See on see seeme, mis tõi esile sinu sünni. Can you see why I say you're designed for favor? Kas sa näed, miks ma ütlen, et Come sa on, one more oled time. Touch loodud yourself. soosingu jaoks? Veel Touch kord, yourself. pane käsi enda peale. Say, I'm designed for favor. Ütle, et ma olen loodud soosingu jaoks. Here's my final point to you. Ja minu viimane mõte teile. And this is what we want every adversary to know. Ja see on see, mida me tahame, et iga vaenlane teaks. Every foe. We want them all to know this. Iga vaenlane. Favor does not have to be fair. Soosing ei pea olema õiglane, jah. Have you ever heard people say, that's just not fair? Oled kuulnud, inimesed ütlevad, et see pole aus, see pole õiglane. It's not fair that God would bless you. See pole aus, et Jumal sind õnnistab. Here I am. See pole õiglane, noh. They will tell you, here I am striving, I'm praying, I'm fasting, I'm seeking God, and it seems like you have favor and I don't. Mina siin palvetan ja näen vaeva ja teen kõike, aga sinul on õnnistus või soosing. You know, all the disciplines that we participate in, Tead, kõik need distsipliinid või mida me teeme, that we think is going to create favor for us, mis me arvame, et toob soosingut meie üle. only to find out none of those things merit the favor of God. Aga leiame lõpuks, et mitte ükski neist asjadest ei too esile soosingut. The favor of God is based upon the fact that He arises to build you as a son. Soosing põhineb ainult sellele, et tema tõuseb, et sind üles tõsta pojana. Let me put it this way. Las ma ütlen seda nii. There were times when my wife and I would have disagreements before a church service. On olnud aegu, kus mina ja minu naine, meil on olnud nagu eriarvamusi enne koguduse teenistust. And sometimes I would repent and sometimes I wouldn't. Ja mõnikord ma parandasin meelt ja mõnikord mitte. Those times that it seemed that I did not make an effort to repent, Ja mõnikord nendel kordadel, kus ma ei pingutanud, et meelt parandada, were some of the most highly anointed services I've ever preached. olid nagu suurima võidmisega koosolekud, kus ma olen iial jutlustanud. And my wife would say, you and God had a good time today, didn't you? Ja siis mu naine ütleb, et sinul ja Jumalal oli tore aeg täna koos, kas polnud? And those words would produce repentance in me. Ja need sõnad tõid nagu meeleparanduse esile minus. And that's when I realized favor isn't necessarily fair. Ja siis ma mõistsin, et soosing ei pruugi olla õiglane. Because God will bless you in spite of you. Sest Jumal õnnistab sind vaatamata sinule. He already said so. Ta on öelnud nii. Hallelujah. Favor. Soosing. Say that with me. Favor. Ütle seda koos minuga. Soosing. Favor. Soosing. Arise and shine then, Tõuse ja sära siis. because your light has come, Sest sinu valgus on tulnud and the glory of the Lord is risen upon you. ja issanda auhiilgus on tõusnud sinu kohale. For darkness shall cover the earth, Pimedus katab maad and gross darkness the people. ja pilkane pimedus rahvaid. But the Lord shall arise upon you, Aga issand tõuseb sinu and üle his glory shall be seen in you. ja tema au saab nähtavaks sinu sees, sinus. This is your time. See on sinu aeg, This is your season. sinu ajajärg. So simply arise. Nii et tõuseme lihtsalt. Father, thank you that you have designed us for favor. Isa, aitäh sulle, et sa oled loonud ja kujundanud meid soosingu jaoks. Lord, we recognize that Zion has no definition apart from people. Et me täname sind, et Sionil ei ole tähendust ilma või lahus inimestest. Thank you that the greatest resource in every nation is Tänu its sulle, people. et kõige suurem ressurss iga rahva keskel on selle inimesed.
So Lord, we know that at this time, et me teame, Issand, et sel ajal in the nation of Estonia, Eestimaa rahva keskel you are raising up a Zion people, sa tõstad üles Sioni rahva, Sioni inimesed. a people that you have chosen to build as sons. Inimesed, keda sa oled valinud üles ehitada poegadena. Thank you, Lord, that you're populating this nation Tänu sulle, Issand, et sa rahvastad seda, tood inimesi selle rahva keskele, with true sons of God. kes on tõelised Jumala pojad. Thank you, Father, that we no longer count ourselves as anything but sons of God. Tänu sulle, Jumal, et me ei pea ennast enam kellekski muuks kui Jumala poegadeks. You said as many as receive you, Sa ütlesid, et need, kes võtsid sinu vastu, you have given them the authority to be sons. neile sa oled andnud meelevalla saada poegadeks. And so, Father, we embrace that authority right now, Nii et Isa, me võtame nüüd selle meelevalla just in a new and a fresh way. ühel uuel ja värskel viisil. Lord, as the school is being launched, Ja Issand, kui see kool on algamas, we embrace our sonship, Father. me nagu võtame vastu oma selle poja seisuse. And we also embrace, Lord, everything that you're building in us. Ja me võtame kõik selle, mida sa oled ehitamas meie sees. And we want to say one more time, thank you for your kindness. Ja me tahame veel kord öelda aitäh sinu lahkuse eest. Thank you for favor. Aitäh soosingu eest. Thank you that you are our mercy seat. Aitäh sulle, et sina oled meie armu aujärg. Thank you for the mountain that we have come to. Aitäh selle mäe eest, mille juurde me We oleme just tulnud. simply say thank you. Me lihtsalt ütleme sulle aitäh. Thank you. Aitäh sulle. Thank you. Aitäh sulle. Thank you. Aitäh. Hallelujah. Thank you, Lord. Aitäh, Issand. So, Lord, in our spirit, man, we take this moment to arise. Issand, oma vaim inimeses me võtame selle hetke, et mõista. You've already given the command Sa oled juba andnud selle käsu, that we should arise. et me peaksime tõusma. We accept and embrace that word, Ja me võtame selle sõna vastu. and we do arise. Ja me tõuseme In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen.